Asibizele namhla babukele emakhaya sithathe ithuba sibukele ivi singafishane nje sawufunza incwadi yaJobe chapter 3 verse 25 sawufunza according to my amplified version. It's for the thing which I greatly fear comes upon me, and that of which I'm afraid has come upon me. Ngithatha amagama lamabili la phela ulana sifunza ngithatha kakhulu lesingisi ngoba libeke amagama lamabili likhuluma ngefear nekuba afraid ukuthi mawubuka le definition ichaza ukuthi mangabe soyifearisha bese kuba nokuhlonipha ngetulu lokwesaba sekwendlulele sekufikele la kuthenini soyakuhlonipha lento awusasila kuthenini uyakusaba kuphela but sawuneke ukuhlonipha ekhathi lana mavla kununya uJobe abesabukele nesimo sitawukhumbula ukuthi nakuqala ichapter Jobe uyafika sathana ukuvashela uNkulunkulu uthi sekuhla mahlame wonke umhlaba ufuna umuntu langamlinga uthi uNkulunkulu kodwa kwambona iJobe ngathi sathana wahlala wathatha isikhathi sakhe wadadisha Jobe ukuthi kopha Jobe yini lengambamba ngayo lesi iBhayibheli ke kusho ukuthi sathana ngicabanga wathatha iassignment yakhe wahlala phansi wadadisha kuphila kwaJobe uthi thina sahledi wabona ukuthi Jobe unekwesaba lokukhulu wase somhlasela kule weakness yakhe lekukwesaba. Amen. Nasifunza la sifunza khona uzo uyasho kweJobe ukuthi konke lokule bengikwesaba konke lokule bengikusaba kakhulu kwaze kuyangehlela lokusho ukuthi sathana wanela kubona le weakness yaJobe wase sofika uthatha letinto ladisaba usitawukhumbula ukuthi live lithi Jobe bekaye ukuthi nangabe abantu bakhe bebane phansi or wherever la bajabule khona lisi iBhayibheli bekabe suyakuya ba ubendela wenda umhlatshelo uyogeza ntono labangahle batendile basajabulile. Amen. Lokusho ukuthi Jobe bekane fear yokuthi ngetuka konke bekane fear yaNkulunkulu but ngetuka le fear yaNkulunkulu abe ne fear yokulahlekelwa ngilabantwana bakhe. Amen. Abe ne fear yokulahlekelwa konke lanango abe ne fear yokuluza imfuyo yakhe so abekade ukuthi uNkulunkulu kuphela longasale tinto lethu so ngawo konke bekazama sonke isikhathi ukulungisa ubudlelwane bakhe naNkulunkulu ukuze kuhlale bu in control ukuze abantu bakhe nabo bahlale bahlengekile. Amen. So la sifunza khona uthi ke Jobe konke lebe ngikwesaba that I greatly feared lokhu lebese nami senze ukuhlonipha ngithi Nkosi manje lokhu kungasuki kimi manje lokhu kungangilahlekeli sekuze kwafika lenye version ithi ukuthi it has overtaken me lekusho ukuthi sathana wafika wathatha tonke letimbo le Jobe bekakwesaba kafishane ngifuna ukuthi nanamhla sinema fears ethu sathana lafika attack ngawo siphila ku period whereby kune pandemic na everything kunebantu abasaba ukuthi batawulahlekelwa imisebenzi yabo kunebantu abasaba ukuthi ngendana nami singitholele sifo ngife kunebantu lana banama fears lahlukahlukene but ngetiwa konke ubhasope kwesaba kwakho balabasa badatsha iBhayibheli bathi kuvela ka365 ukuthi ungesabi lo muntu athi buta ukuthi ngihlale kanjani ngingesabi ngoba ngiyeva kuyakhulunywa ngalesifo ngiyeva emsakadweni nako konke ngiyabona tinto tiyendeka ngiyabona ukuthi nami lento ingendeka nakimi ngihlala kanjani ke ngingesabi namhla ngifuna ukucina ekusengisa umuntu lona kwesaba ukuthi whatsoever fear lonayo ngengisho ukuthi do not fear but ngoba kufika ifihla likhona yafika kunoma ngangibani kwesaba kufike finyelana noma ngangibani but ngifuna ukuthi ke udila kanjani lokwesaba nasekufikile wenda njani nasekusaba sekufikile lise iBhayibheli uthi uNkulunkulu ukhuluma amagama ukuthi ungesabi kodwa umuntu athi buta ukuthi ngente njani ukuze ngingesabi mina lengakusho ngithi shift your focus khumbula imisebenzi emihle uNkulunkulu akwendele yona khumbula tinto letentiwe uNkulunkulu umkhumbule ukuthi uhlala nawe njalo kunemava uNkulunkulu ukuthi usiDeuteronomy chapter 3 ukuthi ngiyohlala nginawe khumbula lawo mavila ukuthi uNkulunkulu unawe wherever I am uNkulunkulu unathi usiniketele isiqiniseko sekuthi unathi shift le focus kule tinto lethu kwesabisako bese mehla kuwabukisa kuloko uNkulunkulu lo nguyena aphethe konke. Amen. Afishane ngifuna ukuthi asesisuke kule tinto letiletha kwesaba uma ngabe uthi uyabuka internet ukhanze tinto letivetako diletha lokwesaba shifta lokulola mehlo akho kule tinto letesabako bese mehla kuhabhekisa uNkulunkulu lithemba lakho kulibeke uNkulunkulu then kudakwenda ukuthi kusuppresseke lokwesaba na Jesu wakwafika sathana sitakhumbula entsabeni
wafika wamhlasela ngokwesaba ambesela tonke timbo andela ukuthi ukukhulelwa kwesaba kwaJesu kwalomsebenzi labe safanele ukuthi awele Jesu wamlinga kangaka ukuthi abengeta lokwesaba lesi iBhayibheli wasiyabheda Jesu wathi flee away Satan from me nathi ke kusimele ukuthi sime evina uNkulunkulu sigcwaliswe ngelivi uze tonke letinto tathu natendika sibe nelwazi ukuthi emava uNkulunkulu athina sekunje sente njani nasefika lokwesaba senta njani sigcwalise ngelivi kuze kuthi lelivi laNkulunkulu ngilo lelitasilawula ngilo lelitakwenda ukuthi lokwesaba makuphakama bese sikhuluma livi sisibona uNkulunkulu ushito wathi uyawuhlala unathi ushito wathi omngcwele wakho uyamgcina kuze kube phaka ushito wathi ngeke uvume nokuthi inyawo ledlushelele mangabe lelivi seligcwele sitawukhona kusuppressa lokwesaba gama lenkosi malibonge amen. Amen.